Khatmil Quran Pondok Pesantren Darul Quran As-Sobuniyah tahun 2025. Hafalan juz 30 bil ghaib. Nanda Pratama bin almarhum Bapak Komarudin dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Muhammad Nur Rahim bin Bapak Rusdi dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Irwan Syah bin Bapak Hashim dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Muhammad Faisal Al-Alawi bin Bapak Rastono dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Subhan Firdaus bin Bapak Syahid dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Surur Rahmi bin Bapak Rahman dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Muhammad Rehan bin Bapak Nuruddin dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Toharo Saifuddin bin Bapak Dali dengan hafalan 10 juz bil ghaib dan 30 juz minadhar. Muhammad Subhan Firdaus bin Bapak Imron Khatmil Quran juz 30 binadhar. Anif Mujiono bin Bapak Sanudin Khatmil Quran 30 juz minadhar. Rafael Arditi bin Bapak Kuswadi dengan hafalan 5 juz bil ghaib. Muhammad Akbar Ali Muti bin Bapak Jahudin dengan hafalan 5 juz minadhar. Hafid Aulia Nur Hidayat bin Bapak Sukit dengan hafalan 5 juz bil ghaib. Muhammad Syaban Khairuman bin Bapak Sulaiman dengan hafalan 10 juz bil ghaib dan 30 juz minadhar. Nur Istiqomah binti Bapak Maming Suarsono dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Sifa Afiska Balkis binti Bapak Karsidi dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Balkis Nilna Iftitah binti Bapak Iswandi dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Najda Oktavia Anggraini binti Bapak Ridwan dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Nur Halimatus Sa'diyah binti Bapak Muhammad Zaini dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Nova Amalia binti Bapak Kartim dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Intan Nina binti Bapak Nana Sumarna dengan hafalan juz 30 bil ghaib. Keisha Az-Zahra binti Bapak Ahmad Rifai dengan hafalan 15 juz bil ghaib. Atina Hasanah binti Ustadz Ahmadi dengan hafalan 15 juz bil ghaib. Fika Sufriyati binti Bapak Robiah dengan hafalan 25 juz bil ghaib. Andin Amelia Agustin binti Bapak Nuruddin dengan hafalan 25 juz bil ghaib. Zahratun Nufus binti Bapak Ahmad Hamdi dengan hafalan 15 juz bil ghaib. Tika Humaira Tijani binti Bapak Muhtadi dengan hafalan 10 juz bil ghaib. Inna Auliaun Nazwa binti Bapak Yasir dengan hafalan 10 juz bil ghaib. Ica Nur Aisyah binti Bapak Carsono dengan hafalan 10 juz bil ghaib. Nabilah Ramadhani binti Bapak Nurjali dengan hafalan 5 juz bil ghaib. Fitriani binti Bapak Herman dengan hafalan 5 juz bil ghaib. Melia Putri binti Bapak Musonib
dengan hafalan 5 juz bil ghaib. Diana Ismaya binti almarhum Bapak Mulyadi dengan hafalan 10 juz bil ghaib. Acara selanjutnya yaitu tawasul yang akan dipimpin oleh Kiai Anwar Musadad SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والسادة الصوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي والأولياء تسعة المشهور بجاوى ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجميع مشايخ لويان أمدنا بمددهم وأعد علينا من بركاتهم وكراماتهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع مشايخ الصبنية كي صبني وكي شتبي كي عبد الجليل كي مقهر كي مصنف كي عبد الكريم كي أنور كي عبد الله ناي حج أمامة ناي كريمة ناي سودة ناي فاطمة ناي ريحانة وأصولهم وفروعهم غفر الله ذنوبنا وذنوبهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ونخصوصا الخاتمين والخاتمات أن الله يحفظهم ويرزقهم الصحة والعافية والاستقامة على الطريقة السلفية مع الخير والبركة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sesi pertama akan membacakan surat Al-Waqiah yang akan dibacakan oleh para peserta Khatmil Quran dari juz 5 sampai juz 25. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa
qila salama salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mawdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna alal hinthil azim wa kanu yaquluna a idza mitsna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun walaqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا
تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum syarrul Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar. Lahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa waswatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait
allati at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim
وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Acara selanjutnya pembacaan doa khatmil Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Hajar Asqalani, kepadanya dipersilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين
ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرمة ختم القرآن، وشرفنا بشرفة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، وللأرواح المذكورة في هذا المجلس، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Peserta khotimin dan khotimat dimohon berdiri. وارزقنا
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Acara yang selanjutnya penyerahan sertifikat tahfidz. Penyerahan pertama juz 30 bil ghaib. Jidan Al-Fariz bin Bapak Lukman Fatul Muizu. Keanu Azka Pahlevi bin Bapak Muhammad Ali Taufik. Ibrahim Abdurrahim bin Bapak Muhammad Nurul Samsi. Nanda Pratama bin Bapak Almarhum Komarudin. Muhammad Nur Rahim bin Bapak Rusdi. Irwansyah bin Bapak Hashim. Muhammad Faisal Al-Alawi bin Bapak Sartono. Subhan Firdaus bin Bapak Syahid. Surur Rahmi bin Bapak Rahman. Muhammad Rehan bin Bapak Nuruddin. Penyerahan sertifikat yang akan dipimpin oleh Nyai Fitri Fauziah. Kepadanya dipersilakan. Nuri Istiqomah binti Bapak Maming Suwarsono. Sifa Afrika Balkis binti Bapak Kor Karsidi. Balkis Milna Iftitah binti Bapak Iswandi. Nazda Oktavia Anggraini binti Bapak Ridwan. Nur Halimah Tuasadia binti Bapak Muhammad Jaini. Nova Amalia binti Bapak Kartim. Intanina binti Bapak Nana Sumarno. Kepada Nyai Hajarutul Jannah dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kepadanya diaturkan terima kasih. Untuk penghargaan yang kedua 5 juz bil ghaib
Rafael Arditi bin Bapak Kuswandi, Muhammad Akbar Ali Mukti bin Bapak Jahudin, Hafiz Aulia Nur Hidayat bin Bapak Sukin, Nabila Ramadhani binti Bapak Nurjali, Fitriani binti Bapak Herman, Melia Putri binti Bapak Musanib. Kepada Kiai Anwar Musaddad SPDI dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Kiai Haji Abdul Qadir Firdaus dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dari 10 juz Bilgoib, Toharo Saifuddin bin Bapak Dali, Muhammad Syaban Khairuman bin Bapak Sulaiman, Tika Humaira Tijani binti Bapak Muhtadi, Inna Aulia Unazwa binti Bapak Yasir, Ica Nur Aisyah binti Bapak Carsono, Diana Ismaya binti Bapak Almarhum Mulyadi. Kepada Nyai Hajah Klariha terpisahkan untuk naik ke atas panggung. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Selanjutnya yang keempat, 15 juz Bilgoib, Muhammad Abdul Ghani bin Bapak Abdul Rahman, Kaisia Azara binti Bapak Ahmad Rifai, Atina Hasanah binti Bapak Ustadz Ahmadi, Zahratun Nufus binti Bapak Ahmad Hamdi. Silakan kepada Nyai Makmuroh untuk naik ke atas panggung.
Kepadanya diaturkan terima kasih. Penghargaan yang kelima, 25 juz fil ghaib. Fika Sofriyati binti Bapak Robiah. Andin Amelia Agustin binti Bapak Nurudin. Nyai Uswatun Hasanah, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Penghargaan yang terakhir 30 juz bin Nadhar Toharo Saifuddin bin Bapak Dali. Muhammad Subhan Firdaus bin Bapak Imron. Anib Mujiono bin Bapak Sanudin. Muhammad Syakban Khairuman bin Bapak Sulaiman. Kepada Nyai Haja Fatona dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Dimohon kepada khotimin dan khotimat untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Bila ada kesalahan datangnya dari kami, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.